Hep oldu unda aka. Chichi boribman uni gapirishda ham. To'g'onlar, bunaqi video 5000 ta like, kommentariyaga plus belgisini qoldirib ketsangiz, men sizga 10 ta kurtka berayin deb jatqandim. Undaki utib olgan odamlarga buyursa 12-chi ochilish azemni 1, 2, 3, 4, nom menen 5. Bu like time'da, endi kommentariya time 1, 2, 3, 4, 5. Bu kommentariya time bo'ladi. Endi ochilish azemi qachon bo'ladi? Bu kurtkani qachon berasiz desangizlar, men sizlarga hozir to'liq ma'lumotni adresda aytib ketsam. Бұл жақта біздің Алай гостиница барды біз білеміз туғандар. Бұл жақта Алай гостиница, бұл жақта жаңы көпірден шықсаңыз әле Құрманжан датқа 282/1. Эми туғандар, бұл жерге келсеңіздер, бұйырса біз қызметте боламыз. 12 числа açılış azemi болады. Ошол аземде біз 10 kurtka белек емес, эми плюс дағы 20 kurtkаны белек қылып берем. Мен ушул жерде қызметте болом. Келсеңіздер, мен өзім тапшырам. Бұл kurtkalar lifetime жана комментарий тайм. Эми буну кандай утуп алам десеңиздер, ушул видео 10 000 та лайк болуш керек. Анан комментарийга эл деп жазып койсоңуздар, эл магазинге подписка етип койсоңуздар, буюрса ошол комментарий тайм жана лайк тайм болот. Буюрса ушул жерден утуп алсаңыздар болот. Ушул видеого бир лайк басып, ушундай курткаларды мен белек кылып утуп алышым керек десеңиздер, досуңарга жөнөтүп койгула. 12 числа күнү ушул жерде ачылыш аземини өткөрөбүз. Буюрса баардыгыңар чагылып карабыз. Туугандар, аябай сонун жерге ачылып аземини өткөрөбүз. Буюрса ушул жерде ачылабыз. Эл магазин ар дайым номер 1. Тандоокул каналынан келе турган болсоңуздар, ушул нар жактагы ценалар сынооско байланыштуу болду го. Нар жактагы ценалар ушул жерде ошо цена болот. Мисалы 350 сом, мисалы мына шапка мен да ушул жерден кийдим. Ушул шапка 100 сомбу? 100 сом. Ушул жерде дагы 100 сом болот. Ценалар өзгөрбөйт. Ушул курткалар мурунку басы 1400 сом сатылган, эми 1000 сом. Тандоокул каналынан келе турган болсоңуздар 950 сомго берет. Туугандар, аябай сонун да ушундай курткаларчы.